Dnevnici Kraljevačke televizije 16:55, 18:55, 21:55. Šok cene u Tempu! Samsung laserski štampač 5990, baš Tempo! Dnevnici Kraljevačke televizije 16:55, 18:55, 21:55. Dobro večer, poštovani sugrađani, pratite emisiju Naša priča o društvu. Večeras o aktuelnim temama u gradu Kraljevu, ali i čitavoj Srbiji, razgovaramo sa predstavnicima pokreta Dveri. Sa nama je večeras u studiju gospodin Dragan Vesović, poverenik pokreta Dveri, i gospodin Boško Obradović, član starešinstva Dveri. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledalcima. Hvala i vama što ste došli još jednom. Evo, dakle, počela bih ovu emisiju, gospodine Vesoviću, sa onim što je obeležilo, pa možemo reći, gotovo čitavu nedelju za nama u Kraljevu, a to je zasedanje Skupštine grada Kraljeva, koje je trajalo čitava 3 dana. Vi ste kao predstavnik opozicije bili jedan od glavnih aktera tokom tih zasedanja, pa evo ukratko vaš komentar. Pa, teško je da komentar može da bude kratak, jer ono što se pripremi na način na kako je pripremena sednica Gradske skupštine u gradu Kraljevu, ili kako nije pripremljena, bolje rečeno, pa sednice koje nema 3 meseca, još malo je falilo da i zakonski rok od jedne do druge sednice prođe, valjda u želji da se prilično golema koalicija sa najrazličitijim interesima, kakva je po svemu sudeći ova koja je na vlasti u našem gradu, dogovori, pa onda želja da se na jednoj sednici provuče preko 20 tačaka, od kojih ni jedna nije nebitna, nego su to tačke i pitanja koja apsolutno interesuju građane našeg grada i od koga zavisi budućnost njihova, a onda vrlo verovatno i jedna navika koja je bila u nekim pređašnjim vremenima da u ovom gradu opozicije nije ni bilo. U stvari, ja kad kažem nije bilo, da kako je bilo, mislim papirološki, ali nije bila opozicija koja će da sedne i da materijal, bez obzira koliko je on obiman, pa makar bio i 300-400 strana, sedne, pripremi, obradi, iznese konstruktivne predloge, želi da učestvuje u donošenju odluka na kvalitetan način, je nešto što je uslovilo da ta sednica traje toliko. Ranije su se odbornici često žalili da ne dobijaju materijal na vreme pre početka skupštinskog zasedanja. Da li je tako bilo i ovog puta ili ne? Pa pazite, mi materijal dobijemo na vreme. Tu postoji neka praksa koja je po meni potpuno nesvrsishodna. To je nešto na što ja ukazujem na svim sastancima šefova odborničkih grupa koje se odigravaju, bukvalno kažem odigravaju, jer to više liči na pozorište nego na neko ozbiljno razmatranje tačaka dnevnog reda, 7 dana nakon sednice, tada i dobijemo materijal. Sad je pitanje koliko ima želje, volje, htenja, vremena i mogućnosti da materijala koga bude po 300-400 strana pripremi za tih 7 dana i da aktivno učestvuju u sednici. Vi ste se ipak pripremali temeljno, to smo mogli da zapazimo tokom skupštinskog zasedanja. Imali ste dosta predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda, dosta i amandmana. Šta je to što ste, dakle, želeli da promenite kad je bio u pitanju dnevni red? Evo da podsjetimo gledalce, i zbog čega ništa od tih predloga nije usvojeno po vašem mišljenju? Pa mi smo hteli da ukažemo, znači, pažnju na dosta stvari koje su potpuno nelogične. Pokušava se nešto što je trebalo doneti u nekom periodu pre da bi se uskladilo sa zakonima koji su zvanični zakoni Republike u kojoj živimo, da se provuče mjesec dana posle toga. Non stop se vrši pravno nasilje u smislu donošenja nekih odluka koje su protiv zakona, tako da smo mi uvereni da je tu bilo i, kaže, protivzakonitih odluka, pa smo pokrenuli neke procese o kojima je javnost već i obaveštena, pošto smo i danas imali konferenciju za štampu. Hteli smo nešto što je vrlo ozbiljna tema, što predstavlja distribuciju, promet, prodaju, proizvodnju genetski modifikovanih organizama, da stavimo kao pitanje, vrlo važno za naše sugrađane, na dnevni red. Hteli smo da najzad prestane ono što traje sve ovo vreme od kad su izbori bili, a u što su se, odnosno protiv čega su se zaklinjale sve partije koje su na vlasti, da će stati partijsko zapošljavanje, da će stati njihova politička kombinatorika, da će stati podela plena, da to dovedemo u neke normalne okvire. Međutim, koliko god naši predlozi
bili normalni, svrsishodni, pravno utemeljeni. Jednostavno stiče se utisak da sve ono što predloži opozicija se mora odbiti jer je zaglavlje papira na kome je to predloženo problematično po onog ko sednicu vodi i ko sednicom i ovim gradom rukovodi. Tako da ja tu priču ne širim više i da je ne elaboriram, mislim da je i Boško danas došao sa sjednice Čačanskog parlamenta, da čujemo njihova iskustva, jer možda je to nešto drugačije, što bi ja iskreno voleo da jeste, ali nisam baš ubeđen. Da, iskreno ja sam čula da Čačani vole da gledaju prenos sa sednice Skupštine grada Kraljeva takođe, pa ja sam imala priliku da pogledam danas jedan deo sednice koja je danas održana u Čačku. Vi ste više puta takođe izlazili za govornicu, različite teme su bile u pitanju, pa evo da čujemo, dakle, šta je to obeležilo današnje skupštinsko zasedanje u Čačku. Pa pre svega želeo bih da, evo, od kad se nismo videli ovde kod vas na televiziji nakon izbora, da podsjetim možda na neke okvire bavljenja Dveri lokalnom politikom, koja je inače vrlo specifična i razlikuje se od bavljenja republičkom politikom. Vredi podsjetiti vaše gledaoce da su Čačak i Kraljevo mesto dva najbolja izborna rezultata pokreta Dveri u čitavoj Srbiji. Naime, na lokalnim izborima u Čačku Dveri su dobile 15% glasova, na lokalnim izborima u Kraljevu Dveri su dobile 10% glasova i to jednostavno nije dovoljno odjeknulo na našim medijima i govori o snazi i potencijalu pokreta Dveri danas na političkoj sceni Srbije. Samim tim i ta dva grada su u nekom pojačanom fokusu našeg rada i praćenja medija i praćenja javnosti, zato što se sada od nas očekuje da pokažemo tu gde smo dobili tako veliku podršku građana, iako prvi put učestvujemo na izborima, da pokažemo i šta znamo. Čačak ima 13 odbornika Dveri u Skupštini grada, Kraljevo ima 7 odbornika i to je zaista jedan broj sa kojim se ozbiljno može baviti skupštinskim radom. Kraljevo ima ukupno 70 odbornika, a Čačak? 75. 75. Dakle, sličnosti između naša dva grada su poprilično velike. Nešto što sam možda primetio da je mala razlika, Čačak ima za nijansu redovnije skupštinske sednice. Kraljevo već godinama, koliko razumem, ima veliki problem sa pravljenjem te većine, sa usklađivanjem njenih uopšte ideja kako da se grad vodi i verovatno im je najbolje rešenje da onda nema skupštinskih sednica, jer time izbegavaju probleme suočavanja sa javnošću i sa opozicijom. U Čačku pribegavaju jednoj drugoj taktici. Tamo je, da kažem, skupštinsko zasedanje redovno, praktično najmanje jednom mesečno i postoji naravno mogućnost da se u svemu tome razgovara, što su tačke dnevnog reda, ali je slična situacija sa, na neki način, izbegavanjem predloga opozicije. Ono što je vrlo važno reći za Čačak i za Kraljevo, to su opet jedna značajna sličnost, jeste da smo mi na neki način odbili da učestvujemo u tim vladajućim većinama koje su za nas potpuno neprincipijalne, potpuno mimo izborne volje građana i potpuno na tragu propasti u kojima žive ova naša dva grada posljednjih 20 godina. Konkretno mi u Čačku, kojima je nuđena mesto u vladajućoj većini, smatrali smo da je prosto neozbiljno sa naše strane da ulazimo u vlast koja 16 godina vlada gradom Čačkom, vlast Nove Srbije, SPS-a i svih onih koji su im u tome pomagali. Mi smo tražili i na izborima kandidovali jednu drugačiju politiku i dobili 15% glasova i praktično bili pobednici tih izbora i smatrali smo da bi to bilo izneveravanje volje naših birača, da mi sada uđemo u vlast i podržimo gradonačelnika iz iste stranke koja 16 godina vlada gradom, pa čak iz iste porodice koja vlada gradom, mislim na to da je sada gradonačelnik Čačka rođeni brat ministra Velimira Ilića, što je, rekao bih, takođe na neki način nepristojno u politici. Prosto, ostali smo opozicija. Nešto slično se desilo i u Kraljevu, gde uprkos želji Demokratske stranke i brojnih drugih stranaka da i Dveri budu deo te vladajuće većine, mi smo smatrali da bi to isto bilo izneveravanje volje naših birača i da mi želimo da se promeni stanje u našim gradovima i u Čačku i Kraljevu, a ne da sve ostane po istom, a samo da mi dođemo na funkcije. Prosto, to nije smisao bavljenja politikom koji mi želimo. To da ostane sve isto u rukovođenju gradom, a da sad Vesović ili Obradović ili ne znam ko drugi treći dođe na neko direktorsko mesto, zaposli nekog rođaka, ženu ili ne znam, izvlači pare za stranku. Mislim, nismo zato ušli u politiku. Mislim da smo tim odbijanjem da budemo deo takvih vladajućih većina već prošli jedan test kod građana i kod naših birača, da smo zaista stojimo iza onoga što smo obećavali u našim predizbornim pričama. I to je za nas najvažnije.
E sad dolazi, i sa tim bi završio, ovaj deo skupštinskog rada. Mi smo najjača opozicija u svakom smislu, ili barem najaktivnija i najglasnija i u skupštinama grada Čačka i u skupštini grada Kraljeva. Naše inicijative su brojne, naši predlozi, amandmani, kritike, vrlo oštre i otvorene, pre svega na partijska zapošljavanja, na deljenje tog partijskog plena javnih preduzeća kao partijskog plena koji se deli između stranaka posle izbora, iako nam je obećavana departizacija, obesmišljavanje konkursa za izbor direktora, obesmišljavanje konkursa za izbor novozaposlenih, pošto se sve to postavlja po partijskim jednostavno odlukama. Sa druge strane, inicirali smo i mi smo u Čačku uspeli dve stvari, i to je, da kažem, najznačajniji uspeh dosadašnjih našeg skupštinskog rada, da izguramo da na predlog odborničke grupe Dveri usvojimo jednoglasno, što je vrlo interesantno, na nivou čitave, dakle, Skupštine grada Čačka dve stvari. Prva je jedno naše zajedničko saopštenje Skupštine grada Čačka kao znak, da tako kažem, protivljenja onim sramnim odlukama Haškog tribunala koje se tiču oslobođenja hrvatskih i šiptarskih ratnih komandanata. Grad Čačak je jednim zajedničkim saopštenjem iza koga je stalo svih 75 odbornika, da kažem, se usprotivio tome što Haški tribunal radi na ponižavanju srpskog naroda. I još značajnije, 30. januara ove godine grad Čačak je bio prvi grad koji se proglasio netolerantnim na genetski modifikovane organizme, odnosno koji je sebe proglasio za područje bez genetski modifikovane hrane i semena. I time na neki način podstakao sada jednu veliku lavinu takvih proglašenja širom Srbije. Po našim posljednjim podacima, preko 20 gradova i opština je u ovih nekoliko nedelja posljednjih na predloge odborničkih grupa Dveri, da imamo svoje odbornike u lokalnim samoupravama, i na predloge naših poverništava tamo i da smo van skupština, uz podršku nekih drugih političkih organizacija, uspelo da izgura tu izuzetno važnu temu da se određeni gradovi i opštine proglase za područja bez genetski modifikovane hrane i semena i da tako svi zajedno na kraju izvršimo jedan pritisak na Republičku skupštinu kako bi se i Skupština Srbije proglasila državu Srbiju u celini kao državu netolerantnu na GMO, čime zapravo radimo nekoliko stvari. Dozvolite samo da i sa tim završim, jer je to za naše građane izuzetnog značaja. Pre svega čuvamo bezbednost zdrave hrane u Srbiji, koja bi bila ugrožena unošenjem genetski modifikovanih organizama u našu ishranu. Francuski i brojni ruski stručnjaci su dokazali da je korišćenje genetski modifikovane hrane veoma štetno po zdravlje stanovništva, veliki broj anomalija, kancera, steriliteta i svega drugoga što izaziva genetski modifikovana hrana. Druga stvar, time štitimo životnu sredinu koja bi također bila ugrožena uvozom genetski modifikovanog semena i uopšte biljaka. I najvažnija možda stvar u nekom privredno-ekonomskom smislu, proglašavajući sebe za netolerantne na genetski modifikovane organizme, mi dižemo konkurentnost i tržišnu vrednost naše poljoprivrede i naše proizvodnje zdrave hrane koja nije sa genetski modifikovanim semenom. Naša semenska industrija je ogroman izvoznik i svake godine raste potražnja za našim autentičnim semenom koje nije GMO. Onoga trenutka kad vi jednom zasejete GMO seme u našim njivama, vi više nikada ne možete zasejati bilo koje seme. Vi ste onda osuđeni na zavisnost od stranih kompanija od kojih morate da kupujete genetski modifikovano seme. I profesor Ševalić, koji inače je jedan od najvećih boraca protiv ove GMO pošasti u Srbiji, je dokazao da bismo mi morali između 300 i 400 miliona evra godišnje da izdvajamo samo za kupovinu GMO semena. Ako bismo jednom zasadili naše njive sa GMO semenom, to bi moralo da ostane zauvek. Ovako, imamo domaće seme, to domaće seme se traži svuda u svetu, izvozimo ga. Proizvodi koji su zdravi proizvodi od tog domaćeg semena koje nije GMO su traženi na svetskom tržištu. Cena one klasične soje je mnogo veća nego cena genetski modifikovane soje. Znači, svi su razlozi da mi ostanemo zemlja bez genetski modifikovane hrane i semena i time zapravo uradimo najbolju stvar za našu poljoprivredu, koja je inače kao proizvodnja zdrave hrane strateška grana privrede uopšte u 21. veku. Znači, to je jedna ogromna šansa za našu poljoprivredu da postane konkurentnija kao proizvođač zdrave organske hrane koja nema nikakvog dodira sa genetski modifikovanim semenom i biljkama te vrste. Ipak u Kraljevu deklaracija protiv genetski modifikovanih organizama nije usvojena i to smo vidjeli na kraju sednice Skupštine grada o kojoj smo na samom početku i pričali. Kako to tumačite? Ipak 3 političke partije su bile za to, ali odbornici se nisu složili. Pa vaša televizija je svedok na čemu se ja još jednom zahvaljujem da smo početkom meseca decembra
zajedno sa Pokretom za Kraljevo, mi iz Pokreta srpskih Dveri napravili jednu izuzetno posećenu tribinu koju smo posvetili genetski modifikovanim organizmima i od tada imali jasnu ideju da na prvoj narodnoj sednici Skupštine podnesemo zahtev za dopunu dnevnog reda ili da se na neki način usvoji deklaracija poput obilja drugih gradova, kao što je Boško rekao. Međutim, posle toga se desila jedna vrlo interesantna stvar. Hronično pomanjkanje ideja koje se nalazi u pojedinim grupacijama vladajuće koalicije u Kraljevu, ko što inače ja razumem, jer oni se dugo bave politikom i krajnje je vreme da se malo pročiste, jer, kažem, i ideje su im ponestale, kod njih je rezultiralo na taj način da su oni jednostavno tu ideju pokušali da ukradu i sebi je prisvoje. Onda smo bili svedoci da je predsjednik Skupštine grada davao intervjue u politici, pojavljivo se na medijima od republičkog značaja i odjednom, kada su 3 odborničke grupe nezavisno jedna od druge podnele zahtev za dopunu dnevnog reda iz nekih razloga koji nama nije jasan, to je nije prošlo uz obrazloženje da je to samo deklaracija i da već u Srbiji postoji zakon. Tačno je da u Srbiji postoji zakon, međutim, tačna je jedna druga stvar na koju Boško malo pre nije ukazao, da u akcionom planu Vlade Republike Srbije, što se može vidjeti na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srbije, u drugom kvartalu ove godine, radi potpisivanja sporazuma sa Svetskom trgovinskom organizacijom, mora da se odobri uzgajanje, znači distribucija genetski modifikovane hrane i organizama. Potpuno je jasna priča da ukoliko 100 ili 150 gradova, opština širom Srbije donese takvu deklaraciju, da će to biti jedan vrlo ozbiljan pritisak na vladu, koja inače u svojim delima, koje ja mogu da nazovem i zlodelima, poprilično zabrazdila, pa radi na likvidaciji Srbije po raznoraznim osnovama, o tome ćemo i Boško i ja posle prozboriti po koju. Međutim, i kažem, onda je to sve odbijeno, da se vratim na temu, da ne bi pravio veliku digresiju. Ali onda se desila jedna druga stvar. Shodno poslovniku Skupštine grada, ukoliko 1/3 odbornika Skupštine skupi, znači, potpise i pokrene inicijativu za sazivanje posebne sednice, sednica će biti održana. Mi smo odmah na sednici pokrenuli inicijativu, ja sam u razgovoru sa šefovima drugih odborničkih grupa, prvenstveno Pokreta za Kraljevo i sa Demokratskom strankom, pokrenuo inicijativu i u nepunih satak vremena mi smo skupili ne potrebna 24, nego 58 potpisa. Potpisali su i predstavnici SNS-a, i predstavnici URS-a, i predstavnici Složnost za Kraljevo, i predstavnici DSS-a, tako da mogu da vas obavestim da ćemo najverovatnije u ponedeljak ili utorak podneti inicijativu i znači, predsjedniku Skupštine i nadamo se da će on pokazati tom prilikom dovoljno razumevanja da odgovori na tu inicijativu. Ukoliko ne odgovori, opet po poslovniku mi ćemo održati sednicu i nadamo se, pošto smo imali danas sastanak sa svim šefovima napred pomenutih političkih grupacija, da ćemo u roku od 15 dana imati posebnu sednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda i da će i Kraljevo postati grad koji neće biti tolerantan na genetski modifikovane organizme. Ako se ne varam, jedan od razloga zašto nije usvojena deklaracija, bar prema rečima gradonačelnika grada Kraljeva, bio je i donošenje novog zakona. On je pomenuo da treba da se donese nekakav novi zakon po tom pitanju. Ovo što ja nisam imao prilike da čujem tu izjavu gospodina gradonačelnika, ali ovo što vam kažem je ono što je na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srbije, u akcionom planu, u drugom kvartalu, koliko ja shvatam i u drugi kvartal ulazimo za nepunih 2-3 dana, radi potpisivanja ugovora sa Svetskom trgovinskom organizacijom, mora da dođe do promene zakona koji postoji i koji zabranjuje tu, znači, distribuciju, proizvodnju i prodaju takvih organizama i takve hrane. Tako da, ja ne znam, možda gradonačelnik ima neke informacije koje ja nemam, ali ovo su informacije koje pišu zvanično na sajtu. Mi smo zvanične informacije protumačili i ne vidimo da je ništa sporno, sve i da je tako kako se kaže, da ukoliko je 50 gradova i opština u Srbiji to uradilo, zašto bi Kraljevo uradilo drugačije? Uradilo i Dragačevo, uradila opština Trstenik. Znači, kad kažem Dragačevo, mislim na opštinu Lučane, uradile su naše komšije u Čačku. Masa predavanja širom Srbije. I zaista tu nema razloga i mislim da je razum i jedna stvar, jer to nije politika, pazite. I još jednu stvar koju ću da pomenem. Sve inicijative koje idu od Pokreta srpskih Dveri nisu političke inicijative. Mi se ne bavimo politikom radi politike.
Mi se bavimo pitanjima koje su zaista važna pitanja za budućnost naše nacije, za budućnost naše dece. Svi smo mi roditelji ili će mnogi biti roditelji. Znate, niko od nas ne želi da nam sredina koja je već zatrovana delovanjem naših velikih prijatelja u proteklom ratu i bacanjem bombi osiromašenog uranijuma, još na neki način se vrši atak na stanovništvo Srbije, tako da ovde se ne radi o politici, ovde se radi o razumu i Bogu hvala da je taj razum prevladao, tako da ćemo imati ubrzo i mi sednicu. U svakom slučaju, interesantno je to što ste rekli da su i predstavnici, to jest odbornici koji su predstavnici vlasti trenutno u Kraljevu potpisali pomenutu deklaraciju. Bilo je interesantno to što je na prethodnoj sednici Skupštine grada otvoreno jedno veliko filozofsko pitanje, a to je da li odbornik treba da glasa po sopstvenoj savesti ili onako kako mu to partijski vrh nalaže, pa je bilo polemika i oko toga. Znači, ipak su pojedini odbornici glasali po sopstvenoj savesti i potpisali vaš predlog. Bili ste svedoci te sednice. Tu su se dešavale stvari koje meni ne mogu da budu tako lako jasne. Bez obzira što sam ja čovek koji ima 47 godina i nisam tako mlad i mogu neke stvari da shvatim. Ali ja ne mogu da shvatim ako pričamo o jednoj stvari i 3 sata opozicija tu stvar kritikuje. I onda se mi u jednom momentu pitamo ko je ovde pozicija, a ko je opozicija. I onda odjednom se glasa za to isto. Uz obrazloženje mi to moramo. Ta priča nama nije jasna, ali ta priča je upravo ono što Dveri ne rade. To je ono što je Boško malo pre pričao o toj principijelnosti. Znači, kod nas u politici je principijelnost, to nije podela plena. I mi imamo ideju, mi nemamo interese. Tako da ja ne mogu da razumem te stvari i zaista meni je ponekad žao kolega odbornika, jer verujte mi u svim tim političkim grupacijama kojima smo možda mi bliže i politički, idejno ili dalje od njih, ima izuzetno korektnih i časnih ljudi. Ali ja ne mogu da razumem način njihovog razmišljanja po čijem nalogu za stvari koje su očigledno pogrešne. Znate, to oni zovu partijskom disciplinom, to zovu koalicionim sporazumom. A ja bi to nazvao notornom glupošću. Kako može da bude koalicioni sporazum nešto što je važnije od bitisanja u gradu? No, naravno da može. Nama je najbitnija stvar kabinet predsjednika Skupštine. Nama je najbitnije da sednice nema 3 dana, kao da u ovom gradu sve funkcioniše. Nama je najbitnije da se niko ne sretne sa opozicijom, jer za Boga susret sa opozicijom su politički poeni za opoziciju. A mi non stop pokušavamo da kažemo, ljudi, ako nemate ideje, evo naše ideje, predstavite ih kao vaše, mi nemamo problem s time. Ne mora na deklaraciji protiv genetski modifikovanih organizama da piše da su to pokrenule srpske Dveri. To se zna ko je pokrenuo. Nije tu sporno. Neka piše da je pokrenuo neki od drugi, ali dajte da uradimo nešto što je dobro za stanovništvo. Zato i onaj poziv koji mi iz pokreta Dveri, iz opozicije grada Kraljeva upućujemo već 10 meseci. Ajdemo, gospodo, prošlo je 10 meseci, više nije prošlo 100 dana. Prošlo je 300 dana. Ajdemo da sednemo i pozicija i opozicija na teme koje god hoćete. U dan koji god hoćete. Da pričamo šta ste vi to uradili za ovih 10 meseci, sem što ste svi zaposlili sve ove najbliže, govorim prvenstveno o SPS-u, da nema nikakvih dilema, ja to kažem javno na govornici, to mogu da kažem ovde, to mogu da kažem i na trgu ispred Milutina, ja nemam te probleme. I da se to objašnjava, to je tako. Onda ni podaštavanje direktora javnih preduzeća, koje ja lično prozivam sa skupštinske govornice na 3-4 skupštinska saziva. Znate, kada se diskutuje o planu i programu nekog preduzeća, kada se diskutuje o budžetu tog preduzeća, o završenom računu preduzeća, najmanje je kulturno da direktor tog preduzeća bude prisutan. Mi nismo za 10 meseci ili 5 ili 6 od namještenja pojedinih direktora videli te direktore. Ja, verujte mi, ne znam. Ja sam novo u politici, imam pravo da kažem da ne znam. Ja ne znam kako ti ljudi izgledaju. E sad, ako je to normalno i ako je to ono što treba da bude budućnost ovog grada, ja mislim da smo u velikom problemu. Ali sve to što se dešava na nivou grada Kraljeva je lagano preslikavanje onoga što se dešava na nivou Republike. Jer kao što je pokazano gore da svi mogu sa svakim, tako je i ovde. I skupštinska većina i u Kraljevu i u Čačku, bez malo je preslikana skupštinska većina sa republičkog nivoa. A ako tome damo
stvar koju se pokušava zaboraviti, da je ta skupštinska većina formirana na jednoj notornoj izbornoj krađi, onda postavljamo pitanje i legitimiteta vlade, i legitimiteta premijera, i legitimiteta svega onoga što oni rade, a sve što rade, kako rade, bolje da ne rade. Kada ste pomenuli partijsko zapošljavanje, kažete SPS je najviše zapošljavao u Kraljevu nakon izbora. Da li to znači da mislite da druge partije koje su u vlasti nisu zapošljavale? Ne, ja ne mislim da druge partije nisu zapošljavale, ne zaostaje za njima u velikoj meri po podacima koje sam ja dobio, jer ja sam, i to ste svedoci, na jednoj od skupštinskih sednica tražio da mi se dostave izveštaji i svih javnih preduzeća i javnih ustanova, čiji je osnivač grad, sa novozaposlenim licima na neodređeno ili određeno u periodu od izbora do formiranja gradske vlade i od perioda od formiranja gradske vlade do 31.12. Vrlo brzo, a to će biti za par mjeseci, tražit ću da mi izveštaj dopune, jer se proces nastavio. Mi smo imali ovde sada usvajanje akcionih planova. Ja sam rekao da je jedina akcija koja traje bez prestanka akcija zapošljavanja. I to će da traje. Sad se ja nadam da će jednog dana sve da zaposle, pa će malo da stanu. Mi nemamo, nažalost, mogućnost da proverimo ono o čemu ceo grad priča, da je veliki broj radnika zaposlen u Elektroprivredi Srbije, jer to nije nešto što je grad nadležan na tome i da tamo prednjači partijsko zapošljavanje po liniji SNS-a. Ja to mogu da čujem, ja to mogu da vidim, ja nemam uvid u to, a mislim da ste primetili za ovih desetinu meseci da Dveri nikada ne izlaze sa podacima koji apsolutno nisu provereni. Dakle, ja iznesem papir koji ima nečiji potpis, iza koga neko stoji, kome neko obavestio, ja to pitanje pokrećem. Ali je sramotno da se to tako radi, jer ovaj grad ima ljude koji nemaju nikoga ko je u nekoj firmi. Pa znate, ja dobijem odgovor da su zaposleni ljudi u javnom preduzeću jer su im tu radili tata i mama. Ja sam tu ostao bez teksta. A to nije praksa samo za to preduzeće, radi se konkretno o Toplani. Kaže da se tako radi u drugim preduzećima. Šta to znači radili su tata i mama? Da li to znači da će njihova deca da rade tu? I deca njihove dece? A gde će da rade deca onih kome tata i mama nisu radili tu? Tako da, to je neverovatna priča. Setimo se, nije bilo davno zaklinjanja, stop partokratskom zapošljavanju. Tako da... Na zapadu je i praksa uglavnom da bliski srodnici, kao što su bračni drugovi ili deca, i ne treba da rade u jednoj istoj firmi. U većini zemalja, tako kod nas, kao što vi kažete, to verovatno i nije slučaj. Ima i porodice koje možda nemaju ni jednog zaposlenog. A gospodine Obradoviću, kakva je situacija što se tiče partijskog zapošljavanja u Čačku? Pomenuli ste malo nešto na početku. I kako se zapravo kod vas biraju direktori javnih preduzeća? Pa, kako da kažem, identična ili još gora, pa sad vi birajte koji od te dve stvari vam više odgovaraju. Ali ne prođe sednica da o tome ne govorimo i da to ne kritikujemo. I to je onako toliko postalo dominantno sa naše strane da je to vjerojatno najveća stvar koja nervira postojeću vlast. Jer oni su mislili da ćemo mi to jednom reći i zaboraviti i da prosto nećemo više na tome insistirati. Ne, mi na svakoj sednici na tome insistiramo. Znači, nema ni jednog postavljenja u gradu Čačku koje nije partijsko postavljenje. Znači, potpuno su obesmišljeni konkursi. Mi im kažemo, mislim, zašto služe konkursi? Ajde, i koja je to logika uopšte da su to vaša preduzeća? Imali smo čak jedan slučaj sa javnim preduzećem Gradac za urbanizam i druge poslove koje, gde se unutar stranke su se posvađali, vladajuće Srpske napredne stranke su se posvađali, pa su dali 7 svojih kandidata, pa su onda na sednici Skupštine svađale 2 krila stranke ko je njihov kandidat i koji kandidat treba da bude. Da bi na kraju narodni poslanik iz redova Srpske napredne stranke izašao i rekao ja garantujem za tog i tog kandidata i on će biti. Mislim, znate, to su razmere takve katastrofe jednog partijskog uništavanja Srbije da ja nemam reči. Znači, ono ranije je bilo stranka garantuje i to je stranačko postavljenje. Sad narodni poslanik garantuje i to je njegov kandidat i njegov direktor. Mislim, to je do te mere obesmislilo rad i vođenje javnih preduzeća, konkurse za izbor direktora, konkurse za zapošljavanje, uopšte rad javnih preduzeća, da mi insistiramo na tome neprestano, jer verujte, Srbija ne može da se pomeri sa mrtve tačke dok ne razvlasti stranačke monopole. To je, a kako da kažem, jedna od najvažnijih stvari na kojima Dveri insistiraju. Dozvolite da tu pokažem i dokažem da je to danas i evropsko pitanje.
Dakle, mi smo izašli pre 2 godine u politiku sa onim našim predlogom novog narodnog dogovora kada smo objavili da izlazimo u politiku, posle 12 godina rada u drugim oblastima. I tada smo rekli, najveći problem Srbije su ujedinjeni monopoli Srbije. Strane ambasade, strane banke koje imaju najveće kamate u čitavom Evropi, tajkuni koji deru kožu s leđa ovome narodu, mediji koji su kontrolisani i političari koji su neka vrsta stranačkih preduzeća za bogaćenje i zapošljavanje svojih kadrova. Pazite što se danas dešava u Severnoj Evropi, 2 godine posle tog našeg objavljivanja. Pogledajte demonstracije u Bugarskoj. Za 8 dana pala je bugarska vlada zato što su Bugari izašli na ulice zbog poskupljenja struje. Ja ne znam šta treba se desi u Srbiji da bi Srbi izašli na ulice. Šta se onda desilo još zanimljivije? Bugari su oborili svoju vladu zbog poskupljenja struje posle 8 dana demonstracija i nisu prestali da demonstriraju. Pazite šta traže Bugari i dalje. Kažu, dosta nam je svih vas, ne samo ove vlade, nego svih vas političara koji ste se do sada bavili politikom. Svi ste vi mafijaši, povezani sa tajkunima, povezani sa bankarima, svi ste vi deo jedne elite koja uništava ovaj narod. Hoćemo sve vas da ne vidimo. Hoćemo da narod ponovo dobije svoje autentične predstavnike koji će ga tamo zastupati. Pazite, ono što su Dveri pre 2 godine izgovorile u Srbiji. Onda Slovenija. Isto tako, srušena bivša vlada, nastavlja se takozvani sveslovenački ustanak i svakoga meseca iznova protesti protiv čitave političko-bankarske i tajkunske elite. Italija. Pogledajte čuvenog komičara Pepe Grila koji je osvojio 25% glasova na izborima. Samo zato što je rekao smučili ste nam se svi. On nema nikakvu ideju, on nema nikakav program. On je samo dobio 25% glasova zato što je rekao smučili ste nam se svi. A to su rekli Dveri pre 2 godine u Srbiji. Šta je razlika, i na tome bih želeo da insistiram, između nas i svih tih evropskih dešavanja? Znači, oni su shvatili to što su Dveri shvatile pre 2 godine. I evropski narodi počinju postepeno da se bore protiv tih njihovih elita koji isto tako praktično uništavaju njihove narode kao što naša elita uništava naš narod. Ali oni nemaju rešenje, oni ne znaju da kažu šta je sad alternativa tome. Dveri imaju to rešenje. I Dveri kažu alternativa je porodična politika. To je jedini način kako da mi uredimo državu da bi bila država u našoj funkciji. Znači sve što je u državi, kada Dveri budu preuzele vlast, bit će u funkciji porodice. Znači mi smo danas izašli sa ključnim zahtevom u oblasti medija. Apsolutno hitna zabrana Velikog brata, Farme, Preljubnika, Lude kuće i Trenutka istine. Pisali smo radiodifuznoj agenciji, tražimo hitnu zabranu emisija koje su nemoralne, skaredne, koje promovišu prostituciju, koje promovišu pedofiliju, koje su bruka onoga što je danas Srbija, koje su oličenje svakakvog nemorala i onoga što mi ne smemo da postanemo. Znači, medijska prostitucija je politika medija u Srbiji. Znači, to je slika vlasti. To je slika radiodifuzne agencije. Ovo je posljednja šansa da radiodifuzna agencija spasi svoju čast. Znači, mi moramo da zaštitimo svoje porodice od medijske prostitucije. Kako? Čak i da ne zabranimo te emisije, mi smo dali konkretan predlog u našem predizbornom programu. Dodatno ekstra oporezivanje svih reality show-ova i kiči šund emisija. A onda ulaganje tih sredstava, konkretno vaša televizija se kandiduje, ulaganje tih sredstava za dečje programe, za kulturno-obrazovne programe, za istorijske programe, za porodične programe. Pa neću da gledam Sulejmana Veličanstvenog, to nije vrednost moje istorije. Hoću da gledam Svetog Savu, Dušana Silnog, Živojina Mišića, Karađorđa, Marka Kraljevića, hoću da mi napravite seriju o tome, film o tome, i video igricu o tome, strip o tome. Hoću da to moja deca gledaju. I hoću da to država, znači to mora država da interveniše. I to je problem što nema države. Tako je nema kad se trudnici oduzima 35% plate, tako je nema kad mlada žena ostane bez posla kad ostane u drugom stanju, tako je nema kada se uništi 78 poljoprivredno-industrijskih kombinata koji su imali sve od proizvodnje preko prerade do trgovine osnovnim životnim namirnicama i danas strani trgovinski lanci vladaju, imaju monopol nad našom trgovinom, da naši poljoprivredni proizvođači nemaju gde da prodaju robu. Pa pogledajte koliko robe imaju naši poljoprivredni proizvođači koji nemaju gde da prodaju. Pa izvinite, gde je država? Da se angažuje da oni mogu gde to da prodaju. Gde su nam zadruge? Mi smo 1896. pre 120 godina imali zakon o zadrugama. Imali kreditno štedne zadružne banke. Imali školovanje naših zanatlija od strane naših zadruga, znači ulagali u omladinu, u zanate, u one koji će se vratiti. Znači mi smo pre 120 godina bili mnogo ozbiljnija nacija i država nego što smo danas.
Dakle, nema države nigde gde ona treba da interveniše i da zaštiti bilo koga. Da li je trudnica, da li je ratni vojni invalid, da li je višedetna porodica, da li je samohrana majka ili otac. I što je najvažnije, na čemu mi posebno insistiramo, samohrane porodice. To je novi termin koji smo mi uveli, koji nije bio poznat do sada. Da li vi znate da danas postoje ne samohrana majka i otac, nego čitave porodice koje su samohrane, a to znači nemaju ni jednog zaposlenog. I mi smo rekli, pa prioritet je države privilegovano zapošljavanje onih porodica, to jest jednog člana porodice koji nema ni jednog zaposlenog. Tu mora država da se umeša. Znači, država mora da napravi nova državna preduzeća koja će da budu u funkciji ovoga naroda. Znači, nemoguće je da mi nemamo preduzeće koje može da proizvede traktor, kombajn, motokultivator i priključnu poljoprivrednu mehanizaciju. Pa molim vas, mi smo decenija to umeli. Ko nam je uništio te fabrike? Ko nam je uništio te mašine? Ko otpustio radnike? Ko privatizovao? Jer završio bilo ko na robiji od njih? Pa kakva priča o kriminalu i korupciji? Pa to samo medijska hapšenja. Je li neko osuđen? Je li neko završio na višegodišnjoj robiji? Naprotiv, puštaju iz zatvora kriminalce, daju aboliciju. Pa evo ga Jezda posle 5 godina na slobodi. Pa čekaj, opljačkaš čitavu državu, opljačkaš narod, odeš 5 godina na zatvor, izađeš i živiš kao slobodan čovjek. Pa gde to ima? Pa da li jedan Jezda može da završi sa 5 godina zatvora koji uništio i opljačkao čitav ovaj narod? E to vam je slika Srbije i slika našeg pravosuđa. I to je ono dakle mi polazimo kada vam kažemo da nema države. I da u određenom smislu Dveri zapravo nude model kako da se vrati država koja će intervenisati u svim ovim oblastima, a zapravo ta intervencija se svodi na to zaštititi porodicu. Intervenisati svuda na korist porodice i protiv onih koji ruše porodicu. U medijima, u kulturi, u zakonu, u radu, u privredi, u bilo kojoj oblasti. Gde god je ugrožena porodica, država treba da izađe i da je zaštiti. I to je rešenje. To je rešenje, ne vidim ni kod Bugara, ni kod Slovenaca, ni kod Italijana. Više vidim kritiku postojeće elite koja je i kod njih katastrofalna kao kod nas, ali to rešenje ne vidim kod njih. Dveri su se u međuvremenu učlanile i u Svetski kongres porodica. To je jedna ogromna asocijacija svih država sveta gde postoje slične organizacije koje promovišu porodicu, rađanje, višedetne porodice, majčinstvo, očinstvo i sve ono za što se zalažemo. I danas smo deo jedne velike svetskog kongresa porodica, ali smo i tu, da tako kažem, jedinstveni, mi smo prvi politički porodični pokret. To čak i u Svetskom kongresu porodica nema, to su uglavnom nevladine organizacije ili crkvene ili druge organizacije građana koji se time bave. Ovo je prvi politički pokret koji je porodičnu politiku stavio na čelo svog programa i mislim da je to rešenje i za državu Srbiju. O tome ćemo i nešto kasnije tokom emisija, pošto naša televizijska kuća ipak još uvek ne prima nikakav ekstra profit od radiodifuzne agencije na ime Kiči Šund emisije. Još uvek živimo od reklama, pa ćemo napraviti jednu kratku reklamnu pauzu, a onda se brzo vraćamo slikom u studiju. Dnevnici Kraljevačke televizije 16:55, 18:55, 21:55. Pređeni put, dostignuti stepen razvoja i stečeno iskustvo garancija su sigurnog i kvalitetnog grejanja. Zajednički je interes da sa građanima izgradimo partnerski odnos i postignemo najbolje moguće. Vaša Toplana Kraljevo. Nekada su se stvari nosile da bi nas sećale na onog koji ih je pravio, a onda su stvari postale važnije od ljudi. Nekad je reč bila dovoljna, danas su bitni pečati. Neće nas baš za sve prevariti, nešto je ipak sačuvano. Jagodinsko. Dnevnici Kraljevačke televizije 16:55, 18:55, 21:55. Šta nam rade? Izdaju Kosovo i Metohiju i krše Ustav Srbije. Zadužuju nas 500 miliona evra mesečno. Daju nam da pijemo otrovano mleko. Seju i šire genetski modifikovano seme i hranu. Prodaju strancima naše poljoprivredno zemljište. Teraju građane u dužničko ropstvo. Dozvolili su bankama da nam deru kožu s leđa sa velikim kamatama. Trudnicama otimaju 35% od plate. Strane ambasade pitaju se o svemu u Srbiji. Evropska unija nas ucenjuje i komada nam otadžbinu. Lideri stranaka se sastaju sa mafijašima i uzimaju pare od tajkuna. Političari parazitiraju na narodnoj grbači. Šepure se na RTS-u u nezabeleženom medijskom mraku. SNS, SPS, URS, DS, LDP, svi su isti. Napravili su od Srbije banana državu. Ovako više ne može. Protest Dveri.
Subota, 6. april u 1 popodne. Trg Republike u Beogradu. Dveri, snaga naroda. Upravo smo videli jedan zanimljiv spot vašeg političkog pokreta, zapravo, da tako kažemo. A ja ću podsjetiti na ovom mjestu samo naše gledalce da će moći od ovog trenutka i da postavljaju pitanja na broj telefona 327-627 našim večerašnjim gostima. Evo, gospodine Vesoviću, vaš protest se zove Ovako više ne može. Pa zbog čega zapravo po vašem mišljenju ovako više ne može? Zbog svega ovoga što je Boško ispričao i što sam ja ispričao i što smo u toliko rečenica dokumentovali, jasno je da ovako više ne može. Naši sugrađani su ovih dana, verovatno u svojim poštanskim sanducima, pronašli jedan list na kome se nalazi jedna interesantna uplatnica na sumu od 5.680 eura, koliko je prećutani od strane vlasti dug po glavi stanovnika Republike Srbije, prećutani dug koji su napravili oni koji se bave likvidacijom Srbije. Likvidacija je u procesu i ona je podjednako i ekonomska, i zdravstvena, i porodična, i moralna, i državna likvidacija. Pošto svi ti aspekti likvidacije su uveliko odmakli, pošto je, ja neću obrazlagati svaki od ovih vidova likvidacije, proces poprilično odmakao, mi iz Pokreta srpskih dveri odlučili smo da kažemo da ovako više ne može. Ovako više ne može jer u Srbiji ima onih koji misle svojom glavom. U Srbiji ima onih koji znaju da je za nekoliko meseci vlasti nove vlade Srbija zadužena sa nove 4 milijarde eura. Ima onih koji mogu samo od besa da se nasmeju izjavi čuvenog ekonomskog maga ove zemlje koji preživljava sve vlade sa 3% svojih glasača, gospodina Dinkića, koji danas na televiziji reče da je potpisao ugovor vredan 400 ili 800 miliona eura, kaže, i mi smo, kaže, dobili taj novac, samo ne reče šta smo za to dali. Ima onih koji će da kažu da ovako više ne može, ima onih koji će da pokušaju da ljude koji su isto misleći, o tome će Boško moći mnogo više da kaže nego ja, organizuju i da se naprave prve antivladine, organizovane, mirne, porodične demonstracije svih onih koji ne mogu da misle na način na koji se traži da misle i koji gledaju da kada se pravi nasilno granica na srpskom delu teritorije, sa Kosovom i Metohijom, što će oni nazvati raznim administrativnim prelazima, da se tog dana hapši Mišković, a kada nam predsjednik Skupštine daje danas izjavu da je situacija kritična, kada prvi premijer kaže da je čeka nas 10 dana pakla i u to vreme kreće Veliki brat i Farma, nama je sve jasno i mi znamo da ovako više ne može. Da čujemo i šta građani Kraljeva kažu. Idemo na prvo uključenje večeras. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, ali nas čujete? Ne, slabo. Alo? Mi vas čujemo, samo se predstavite i postavite pitanje. Rade, ne napadajte Sretina i Miluna, oni će, diplome su sad dobili, ne dirajte ljude, Srediće Kraljevo da ne postoji. Hvala, prijatno. Ovo je više bila konstatacija vezano za zapošljavanje o kojima sam pričala. Da, ja sam na zadnjoj sjednici rekao da mi sada imamo u Srbiji trend pojave diploma i sada ljudi mnogi imaju diplome, ali imaju problem što nemaju školske drugove. Oni ne znaju gde su, s kim su i kad su išli u školu. Ja ne znam da li je ova informacija tačna, ali nažalost postaje taj jedan vrlo čudni trend. Da ne zaboravim, pa će Boško posle opet pričati, mi ćemo ispred Pokreta i Povereništva srpskih dveri u Kraljevu organizovati prevoz za Beograd, odlazak na prve, organizovane antivladine porodične demonstracije i svi zainteresovani sugrađani mogu da se jave u Povereništvo naše u Obilićevoj ulici da dobiju informacije o tome. Verovatno ćemo možda još jednu konferenciju za štampu imati pre svega toga, ali kažem da ne bi trošio vreme na takve konstatacije, mnogo je bolje da Boško... Ali pre toga da čujemo još jednog gledalca. Dobroveče, izvolite. Opet imamo problem, ili nas čujete? Dobroveče. Alo, dobroveče. Izvolite, predstavite se i postavite pitanje. Ljubinko, htio bih da pozdravim ovog gospodina i da ga pitam,
Sve je to tačno, samo mi lepo dijagnostikuju neke stvari. Ali čini se da imaju opremu da naprave mašinu na kojoj su diagnostikovali kvarove. Drugo, zašto se ne bave sad ovim stvarnim problemima koji svakodnevno nas ubiše iz Beograda? Ovo za Prištinu i za Brisel. To je sad nešto najaktualnije, a mi pričamo o zapošljavanju. Eto, to me zanima. Dajte mi komentar u vezi toga. Umesto sad pominjete Bugarsku, podignite narod, dajte. Ajde vidimo šta se to dešava. Šta će nam to 3. aprila prirediti, gospoda? A postavimo da pričamo o tim zapošljavanjem. Hvala na uključenju. Pa dobro, prioriteti su za svakog građana različiti. Ne, sve se uklapa, nismo samo stigli do teme kako je uopšte došlo do naše kampanje, ovako više ne može. Oni koji prate sajt verisrpske.com, a to je jedna sada već dnevna novina od preko 10.000 poseta dnevno, koju vam zaista svima preporučujem, u toku su da mi nedeljama već smo u toj velikoj kampanji ovako više ne može i prvi razlog za nju jeste upravo ovo što se dešava po pitanju Kosova i Metohije, dozvolite da to ovako iskaže. Pre svega, nova vlada Srbije nema opoziciju. Moramo svi da konstatujemo da DS i LDP nisu opozicija ovoj vladi, oni su apsolutno saglasni po pitanju predaje Kosova i Metohije. DS i LDP su inače u raspadanju i nemaju više politiku zato što im je SNS uzela politiku i SNS sad realizuje politiku DS-a i LDP. Dakle, SNS je izneverila izbornu volju građana, SNS je obećala da će poništiti pregovore Borka Stefanovića ranije dogovorene u Briselu, ona ih je ispunila, podigla na nivo premijera i predsjednika i dala granicu, dala carinu i sada praktično predaje Srbe preostale na Kosovu nezavisnom Kosovu i samo se, evo ono što je neverovatno, oni se sada, koliko vidimo, bore za te Srbe kao da su oni u dijaspori, kao da oni žive u nekoj drugoj državi pa se bore za pravo te srpske zajednice. Molim vas, ja želim da to naglasim i ovom gospodinu i svima koji žele da čuju ono što Dveri misle. Nikada u istoriji Srbije nijedan političar, nijedan državnik, nijedan Srbin, nijedan patriota, nijedan intelektualac nije izgovorio ono što su izgovorili posljednjih nedelja političari na vlasti, da Kosovo nije naš. Pazite, mi se danas nalazimo u veleobrtu, u lobotomiji, u slomu istorijskog mozga ovoga naroda. Znači, prvi put Ivica Dačić izgovara da Kosovo nije naše, da je laž da je bilo naše, da je laž unesena u Ustav. Nikolić takođe menja Ustav i kaže, nadam se da će građani razumeti pa će mi odobriti ovo što sada radim i priznajem nezavisnu državu Kosovo. Molim vas, pa znači to je toliko, oni su izveli puč. Znači oni rade suprotno od izborne volje građana Srbije, izveli su državni puč, državni udar, znači odbacili su Ustav Srbije, koji jasno kaže koje je mesto Kosova u Ustavu Srbije, sprečavaju Ustavni sud da se izjasni po pitanju njihovih pregovora u Briselu, sa DS-om i LDP-om praktično su napravili koaliciju koju svi vidimo po pitanju predaje Kosova i Metohije. Ja kažem, nije problem, ali morate to da kandidujete na vanrednim izborima. Znači, gospodo, niste kandidovali ovu kosovsku politiku na đurđevdanskim izborima. Raspišite vanredni izbori, izađite svi zajedno u koalicije, SNS, URS, SPS, DS, LDP, tači. I neka to bude vaša udružena koalicija. I kandidujte nezavisno Kosovo. Pa da vidimo šta će građani Srbije da kažu. Ne možete to sada sprovoditi što je protiv Ustava države Srbije i što je protiv izborne volje građana Srbije. Prevarili ste inače građane na izborima. SNS je pre izbora govorio da je Mlađan Dinkić kriminalac, da treba završiti u zatvoru. Oblačili su mu lično Vučić robijaško odelo u Skupštini. Danas Mlađan Dinkić nije u zatvoru. Mlađan Dinkić je u vladi sa Srpskom naprednom strankom. Iako nije morao i mogli su tu vladu da naprave bez Mlađana Dinkića. Dakle, o čemu se radi? Da li smo mi svi ovde ludi? Da li ovde demokratija više ima smisla? Zašto mi uopšte izlazimo na izbore koje nas pokradu? Da li mi treba, znači, na ulici da razgovaramo? Ja nisam za to. I mislim da to ne može donese dobro narodu. Ali mi očito smo poniženi. Poniženi smo odlukama Haškom tribunalu. Poniženi smo ucenama iz Evropske unije. Poniženi smo oduzimanjem Kosova. Poniženi smo prodajom poljoprivrednog zemljišta strancima, što je isto tako antiustavna delatnost. Poniženi smo novim zaduženjem od 4 milijarde. Poniženi smo uvozom genetski modifikovane hrane i semena. Poniženi smo na sve načine kao građani, kao Srbi u ovoj državi. Poniženi smo uvođenjem bosanskog jezika u Rašku oblast. Pa molim vas, bosanski jezik ne postoji. Nikada nije postojao, nikada neće postojati. Lingvistički, svi lingvisti sveta ne poznaju bosanski jezik, to je srpski jezik. Ova vlast
uvodi bosanski jezik u sve škole u Raškoj oblasti. Pa čekajte, kako to protumačiti izuzev izdajom osnovnih nacionalnih državnih interesa u oblasti nacionalne jezičke politike. Dakle, toliko je razloga zašto smo mi uzviknuli ovako više ne može. I sada dolazimo do tog konkretnog trenutka 2. aprila kada je ova takozvana runda, ali molim vas, kakva ova runda? Znači, oni sad nas pripremaju da mi prihvatimo ovo što je već urađeno kao antiustavno, kao normalno. Pa čekajte, nije normalna granica koju ste postavili, nije normalna carina koju ste dali državi Kosovo. Čim ste dali carinu, vi priznajete državu Kosovo. Carina je element državnosti. Sada vi pregovarate o zajednici srpskih opština. Gde? U nezavisnom Kosovu ili u sastavu Srbije. Da li ćete potom potpisati dobrosusedske odnose? Da li ćete dati stolicu Kosovu u Ujedinjenim nacijama? Znači, šta je kraj tih ucenjivanja iz Evropske unije? Da li ćete kada to sve završite, da biste ušli u tu famoznu Evropsku uniju koja se raspada na naše oči, koji neće biti dok mi uđemo, kako oni kažu, za 10-15 godina? Da li ćete onda dati i Rašku oblast? Pa ćete dati i Preševo i Bujanovac? Pa ćete dati i Vojvodinu? Pa ćete da organizujete gej paradu u svakom gradu u Srbiji? Pa ćete... Gde je kraj ucenama iz Evropske unije? Što se tiče Dveri, stvar je jednostavna. Evropska unija je mrtav projekat, Evropska unija je prošlost, Evropska unija je šteta za Srbiju, mi treba da ostanemo van Evropske unije, mi treba da prekinemo pregovore sa takozvanom prištinskim režimom u Briselu, da ih vratimo u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, tamo imamo saveznike u Rusiji i u Kini, ne može da prođe ništa što je na štetu srpskog naroda, države Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji, kao što do sada nije moglo prođe. Znači, nas su propastili ovi iz bivšeg žutog preduzeća, koji su zapravo izmestili pregovore iz Saveta bezbednosti i dali ih Briselu. U Briselu mi nemamo prijatelje, Brisel je na strani onoj drugoj. I tek ovih dana Ivica Dačić priča kako mi nemamo saveznike. Pa čekaj, čoveče, ti ideš u Brisel, ti si se kleo da ti je Catherine Ashton prijatelj, ti si se grlio sa svima njima, ti kažeš Evropska unija ti je prijatelj, ti hrliš u tu Evropsku uniju koja te bombardovala i 95. i 99. bombama sa osiromašenim uranijumom. I ti si sada, kada si doteran u zid, kad si sam sebe ponizio kao pregovarača, kad si rekao sve dajem i sve može, sada setio da nemaš saveznika. Pa ko te je sprečavao da tražiš da Rusija bude deo tih pregovora? Kao što je ranije bilo. Dakle, toliko je pitanja koji nas ponižavaju zdrav razum. I mi smo rekli jednostavno, nema više čekanja, moramo na ulicu. 6. april, Beograd, protiv banana vlade Srbije, znači idemo direktno, suprotstavljamo se i to je početak jedne velike bune protiv ove banana vlade Srbije i formiranje jednog širokog opozicionog fronta i nove opozicije koje trenutno nema. Podržali su nas Smilja Avramov, Milo Alečković, Kosta Čavoški, Udruženje Ćirilica, Srpski liberalni savet, niz poznatih i ozbiljnih ljudi, udružene su patriotske organizacije oko svega toga, projekat Nika granica, svi zajedno jednostavno idemo da zaustavimo ovo što se dešava po pitanju Kosova i Metohije. I da kažem odmah, ako im slučajno padne na pamet da drugog potpišu bilo šta, mi ćemo kada dođemo na vlast sve to poništiti, a svi oni će odgovarati krivično pravno za kršenje Ustava Srbije i za veleizdaje. Dakle, ne može se kršiti Ustav i ne može se predavati Kosovo i Metohija, to nije uradio nijedan Srbin u istoriji. Ja se izvinjavam gledaocu koji već duže vreme čeka na telefonskoj liniji, ali eto, odgovorili smo na jedno veoma važno pitanje u Srbiji u ovom trenutku. Dobroveče, izvolite i predstavite se. Dobroveče, ili se čujemo? Mislim da nemamo ovo uključenje, ali telefon zvoni, pa vjerojatno će se uskoro uključiti još neko. Dakle, rekli ste ko vas je sve podržao. Šta zapravo očekujete od samog protesta? Očekujemo pre svega da građani Srbije pokažu da shvataju šta se dešava. Jer ja sam duboko uveren da u ovom trenutku građani Srbije nisu svesni. Zbunjeni su, sluđeni svaki dan suprotnim izjavama, ponašanjem Srpske napredne stranke koja je jedno obećavala pre izbora, a sad radi drugo. Prosto ne mogu da veruju, pa čekajte, zar to sad Ivica Dačić koji je govorio čvrsto, jasno, odlučno, pa pregovara sa, pa onda Tomislav Nikolić, pa Aleksandar Vučić, pa nekakva hapšenja koja zamazuju oči narodu. Narod prosto ne može da veruje da su otišli žuti, a došli još žući. I to ono što su Dveri govorili pre izbora. Nemojte da nam se desi, kao što je onaj srpski seljak govorio, daj Bože da ovi odu, a da ovi ne dođu. I to je politika Dveri. I videli smo da nam se upravo to desilo. Srušili smo Tadića, u čemu Dveri igraju najveću ulogu, jer otkrivanjem izborne krađe i gubitkom izbora u Beogradu, da je Tadić izgubio Tomislava Nikolića, iako je Đilas 3 puta bio jači na izborima u Beogradu od ostalih, znači Dveri su otkrićem izborne krađe i protestima one 2 nedelje srušile Tadića. Ali sada imate situaciju da imate Tadića umesto Tadića.
da se nastavlja Tadićeva politika. I mi moramo dalje da rušimo onoga ko nastavlja Tadićevu politiku. Jer je osnovno obećanje Srpske napredne stranke bilo diskontinuitet sa Tadićevom politikom, po pitanju Kosova i po svim drugim pitanjima. Zato je trenutak da se shvati šta se dešava. Dešava se predaja Kosova i Metohije, podržavanje stvaranja nezavisne države tamo, prodaja našeg poljoprivrednog zemljišta, uvođenje genetski modifikovane hrane, zaduživanje za 4 milijarde, uvođenje bosanskog jezika u Rašku oblast. Molim vas, to je sve za 6 meseci vlade. Koliko mi još da čekamo da se pokaže ta vlada? Nema više čekanja, moramo na ulice 6. april, jedan svenarodni protest, jedna porodične demonstracije protiv vlade Srbije, pozvane su sve patriote, svi oni koji sebe vide kao opoziciju u ovome trenutku, u ovom katastrofalnom režimu Dačića, Dinkića i Vučića. Da čujemo narednog gledalca. Dobroveče, izvolite. Opet imamo problem sa telefonskom linijom. Gospodine Vesoviću, rekli ste, dakle, bit će organizovan prevoz iz Kraljeva. Mi ćemo se potruditi, znači kolike su naše moći da sve zainteresovane sugrađane prevezemo na naš veliki prvi antivladin porodični skup. A dok sam slušao šta Boško govori, zaista mi je teško kao čoveku koji nema rezervnu zemlju. Znate, pre nekih 100-ak godina, kada su u ovoj zemlji postavljani ultimatumi od ozbiljne carevine, kao što je bila Austro-Ugarska, srpski narod je rekao ne. Danas se pojavi neka delegacija Bundestaga i da neku listu od 7 nekih zahteva. Znate, koliko je to poražavajuće po onog ko u sebi nosi srpski gen, po onog ko nema rezervnu i ko voli ovu zemlju. Daju vam neke uslove i sada mi tražimo šta? Datum. Molim vas, šta znači datum? Ajmo da uključimo mozak. Koliko godina Turska ima datum? Šta znači datum? Znate, dobit ćete datum, ali mora da se uspostavi taj bliži odnos sa vlastima u Prištini. I sada kada naša aktuelna vlast ne zna šta će, znate koga zove u pomoć? Da prisustvuju Guido Westerwelle, ministar inostranih poslova Nemačke i ministar inostranih poslova Engleske. Dakle, naši osvedočeni istorijski prijatelji. I simbolika je u 6. aprilu. 6. aprila je Nemačka i Treći rajh bombardovala srpski narod i ubijala nas bombama. 6. aprila sada novi evropski rajh hoće da Srbiju ubije za sva vremena. Ne mogu nam neke stvari istorijski oprostiti. Ali mi ne možemo oprostiti sebi i svojoj deci ostaviti ništa u zalog ako ne dignemo glas i ako kažemo ovako više ne može. Jer zaista ne može. Ne radi se ovdje o pojedincima. Ne radi se o tome kako će biti u Kraljevu ili u Čačku. Radi se o tome da li će biti Srbije. Ja sam imao priliku da na Sretenje idem na Kosovo i Metohiju, gde je pokret srpskih Dveri imao sastanak rukovodstva. Ja sam imao tada prvi put priliku da vidim to što oni nazivaju administrativnom granicom. A imao sam priliku da prođem kroz mnoge zemlje sveta. Ovo što se zove administrativnom prelazom ili kako ga oni nazivaju, to je gore nego granica u makom drugom delu sveta. E sada, ako nekome treba da kažemo da ovaj zid nije crven, koji se nalazi sa moje, znači, desne strane, i da iza vas ne stoji plavi zid, i da taj neko to veruje, ja ne mogu to da verujem. Ja ne mogu da dozvolim da mi neko menja svest, da mi neko radi, znači, to je jedno silovanje na zdravim razumom. I znate, pazite kako su to sinhronizovane priče. 15 dana pakla, pa onda se malo zahladi, ali bit će još jedni pregovori. A onda izlazi predsjednik Skupštine, ovo je gore nego Rambuje. Pa onda kažu, znate, asocijacija Rambuje je bombardovanje. Ne može da bude bombardovanja. Mi moramo da znamo da je geopolitička situacija promenjena. Nije Rusija više na kolenima. I mi ne možemo da tražimo pomoć u pregovorima od ambasadora Nemačke i ambasadora Engleske, nego od onih koji nam istorijski, kulturno, po veri, po rasi, po tradiciji mogu pružiti pomoć i koji hoće da nam pruže pomoć. Pogledajte izjavu pre neki dan njegove ekscelencije ambasadora Ruske federacije u Srbiji, koji jasno kaže, pa mi nismo tu, pa nas niko nije zvao. Ali mi, kaže, volimo srpski narod. I dan posle toga mi opet zovemo Guida Westerwellea, ja samo ne znam da li će i ovaj put doći sa svojim prijateljem
na sastanak ili neće. Mislim, Bračni drug. Da, bračni drug, oni su to već usvojili. U svakom slučaju, mi potrošili smo prvih sat vremena emisije, pa gospodine Obradoviću, evo na kraju, recite, nismo stigli to da prokomentarišemo, ali svi najavljuju nove izbore u Srbiji negde u septembru mesecu otprilike, pa mislite li da će biti tih izbora i šta očekujete od njih? Da li su veri spremne? Izbori su odavno morali biti raspisani i to onoga trenutka kada je utvrđeno da se postojeći premijer sastajao sa šefovima mafije. U svim drugim državama na svetu tog trenutka bi premijer podneo ostavku, čitava vlada bi pala i bili bi raspisani vanredni izbori. Jer je to bruka i sramota. To je nedopustiva stvar. Mi do dana današnjeg ne znamo o čemu je on razgovarao sa šefovima mafije. Niko dalje ne ispituje slučaj premijer i ministar policije u saradnji sa šefovima mafije. Ne samo on, nego čitavo rukovodstvo SPS-a, jedan njegov zamenik, drugi njegov šef kabineta, treći pa diskoteka u sedištu SPS-a koja pripada mafiji. Mi ne znamo, dakle, ceo SPS se pretvorio u jedan mafijaški kancer u jednom trenutku. I onda je sve utihnulo. Zašto? Zato što Ivica Dačić sada je jedan idealno ucenjen čovek koji će uraditi sve za predaju Kosova i Metohije i uradit će sve za Aleksandra Vučića ili Srpsku naprednu stranku. Ali vanredni izbori nesumnjivo dolaze, ovo stanje je neodrživo, ovako više ne može, kao što kaže naša kampanja. Pritisak ide na protestu 6. aprila u Beogradu i to je početak stvaranja jedne nove opozicije koju Dveri predvode. Ja sam duboko uveren da posle 10 meseci posle izbora građani Srbije su videli da su Dveri jedina autentično nova priča na političkoj sceni Srbije, da imamo program, da imamo ljude, da imamo potencijal i da smo ostali principijalni posle izbora i nismo izneverili nijedno svoje predizborno obećanje. I za kraj bih možda ispričao, ako smo na samom kraju emisije, i jednu važnu anegdotu. Gospodin Vesović je pomenuo Rusiju i red je da kažemo ono što je naše iskustvo i što je neka nada za sve one koji su u ovom trenutku možda obeshrabreni kada vide kako ovaj režim predaje Kosovo, ali nije to tako. Srbi su mnogo puta u istoriji bili i u težim situacijama, pa su uspeli da se izbore. Preživećemo mi i Dačića i Dinkića i Vučića i njihove pokušaje predave Kosova. Mnogo jači i veći od njih su se lomili zube na tom tvrdom orahu Kosova, pa će ih i oni polomiti i u tom smislu ja duboko verujem da će Kosovo i da će srpski narod i Srbija pobediti. A nadu nam daje i ova anegdota koju ću vam ispričati. Naime, na leto prošle godine u okviru jednog velikog sveruskog omladinskog obrazovnog foruma koji se održava u oblasti Moskve na jednom ostrvu Seliger, predstavnik pokreta Dveri, član našeg rukovodstva Ivan Kostić, imao je priliku da se susretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tom prilikom mu je predao srpsku zastavu na poklon, predao mu je program pokreta Dveri i imao je mogućnost da mu postavi jedno pitanje koje je za nas najvažnije i koje je otprilike glasilo: kako vi, gospodine Vladimire Vladimiroviću Putin, vidite dalji razvoj odnosa između Srbije i Rusije i da li vidite našu zajedničku budućnost? Na što je Putin odgovorio uz veliku prećutanost u našim medijima da on zapravo izuzetno ceni srpski narod, da je srpski narod narod jedne bogate duhovnosti i istorije, jedne komplikovane i teške sudbine, ali da on budućnost srpskog i ruskog naroda vidi kao zajedničku. Dakle, ruski predsjednik Vladimir Putin na direktno pitanje Dveri u avgustu prošle godine rekao je da budućnost srpskog i ruskog naroda vidi kao zajedničku i to nama daje nadu da ovaj pad, dakle, ovih pregovora u Briselu, da odsustvo bilo kakvog datuma i daljeg puta u Europsku uniju su jedine dobre vesti za Srbiju, da tog trenutka se mi okrećemo na druge strane sveta, tražimo geopolitičke alternative, poboljšavamo saradnju sa Rusijom koja je i vojna, i politička, i ekonomska, i privredna, naravno i kulturna i duhovna, i da tog trenutka srpski narod kreće da se okreće sebi i svojim vekovnim saveznicima. Nema saveznika u Briselu, u Berlinu, u Vašingtonu i u Londonu. I ako to misli ovaj režim, onda on greši kao što su grešili svi postojeći režimi. Vreme je da shvatimo ko su nam saveznici, a ko su nam neprijatelji, ko nam oduzima Kosovo i Metohiju, a ko nam čuva Kosovo i Metohiju i da sa tim raščistimo. I pokret Dveri tu više nema nikakvih dilema, a mislim i da građani Srbije su načisto sa ovom dilemom. Hvala što ste bili gosti Kragujevačke televizije. Hvala vam. I vama što ste nas pozvali. Poštovani sugrađani, čuli ste šta o aktuelnim temama misle predstavnici pokreta Dveri. Hvala i vama što ste bili uz naš program. Do narednog petka u isto vreme. Prijatno i doviđenja. Šta nam rade?
izdaju Kosovo i Metohiju i krše Ustav Srbije. Zadužuju nas 500 miliona evra mesečno. Daju nam da pijemo otrovano mleko. Seju i šire genetski modifikovano seme i hranu. Prodaju strancima naše poljoprivredno zemljište. Teraju građane u dužničko ropstvo. Dozvolili su bankama da nam deru kožu s leđa sa velikim kamatama. Trudnicama otimaju 35% od plate. Strane ambasade pitaju se o svemu u Srbiji. Evropska unija nas ucenjuje i komada nam otadžbinu. Lideri stranaka se sastaju sa mafijašima i uzimaju pare od tajkuna. Političari parazitiraju na narodnoj grbači. Šepure se na RTS-u u nezabeleženom medijskom mraku. SNS, SPS, URS, DS, LDP, svi su isti. Napravili su od Srbije banana državu. Ovako više ne može. Protest Dveri. Subota, 6. april u 1 popodne. Trg Republike u Beogradu. Dveri. Snaga naroda. Osam poljoprivredno-industrijskih kombinata koji su imali sve od proizvodnje preko prerade do trgovine osnovnim životnim namirnicama i danas strani trgovinski lanci vladaju, imaju monopol nad našom trgovinom, da naši poljoprivredni proizvođači nemaju gde da prodaju robu. Pa pogledajte koliko robe imaju naši poljoprivredni proizvođači koji nemaju gde da prodaju. Pa znate, gde je država? Da se angažuje da oni mogu gde to da prodaju. Gde su nam zadruge? Mi smo 1896. pre 120 godina imali zakon o zadrugama. Imali kreditno štedne zadružne banke. Imali školovanje naših zanatlija od strane naših zadruga, znači ulagali u omladinu, u zanate, u one koji će se vratiti. Znači mi smo pre 120 godina bili mnogo ozbiljnija nacija i država nego što smo danas. Dakle, nema države nigde gde ona treba da interveniše i da zaštiti bilo koga. Da li je trudnica, da li je ratni vojni invalid, da li je višedetna porodica, da li je samohrana majka ili otac. I što je najvažnije, na čemu mi posebno insistiramo, samohrane porodice. To je novi termin koji smo mi uveli, koji nije bio poznat do sada. Da li vi znate da danas postoje ne samohrana majka i otac, nego čitave porodice koje su samohrane, a to znači nemaju ni jednog zaposlenog. I mi smo rekli, pa prioritet je države privilegovano zapošljavanje onih porodica, to jest jednog člana porodice koji nema ni jednog zaposlenog. Tu mora država da se umeša. Znači, država mora da napravi nova državna preduzeća koja će da budu u funkciji ovoga naroda. Znači, nemoguće je da mi nemamo preduzeće koje može da proizvede traktor, kombajn, motokultivator i priključnu poljoprivrednu mehanizaciju. Pa molim vas, mi smo decenija to umeli. Ko nam je uništio te fabrike? Ko nam je uništio te mašine? Ko otpustio radnike? Ko privatizovao? Jer završio bilo ko na robiji od njih? Pa kakva priča o kriminalu i korupciji? Pa to samo medijska hapšenja. Je li neko osuđen? Je li neko završio na višegodišnjoj robiji? Naprotiv, puštaju iz zatvora kriminalce, daju aboliciju. Pa evo ga Jezda posle 5 godina na slobodi. Pa čekaj, opljačkaš čitavu državu, opljačkaš narod, odeš 5 godina na zatvor, izađeš i živiš kao slobodan čovjek. Pa gde to ima? Pa da li jedan Jezda može da završi sa 5 godina zatvora koji je uništio i opljačkao čitav ovaj narod? E to vam je slika Srbije i slika našeg pravosuđa. I to je ono, dakle, mi polazimo kada vam kažemo da nema države. I da u određenom smislu Dveri zapravo nude model kako da se vrati država koja će intervenisati u svim ovim oblastima, a zapravo ta intervencija se svodi na to zaštititi porodicu. Intervenisati svuda na korist porodice i protiv onih koji ruše porodicu. U medijima, u kulturi, u zakonu, u radu, u privredi, u bilo kojoj oblasti. Gde god je ugrožena porodica, država treba da izađe i da je zaštiti. I to je rešenje. To je rešenje, ne vidim ni kod Bugara, ni kod Slovenaca, ni kod Italijana. Više vidim kritiku postojeće elite koja je i kod njih katastrofalna kao kod nas, ali oni to rešenje ne vidim kod njih. Dveri su se u međuvremenu učlanile i u Svetski kongres porodica. To je jedna ogromna asocijacija svih država sveta gde postoje slične organizacije koje promovišu porodicu, rađanje, višedetne porodice, majčinstvo, očinstvo i sve ono za što se zalažemo. I danas smo deo jedne velike svetskog kongresa porodica, ali smo i tu, da tako kažem, jedinstveni, mi smo prvi politički porodični pokret. To čak i u Svetskom kongresu porodica nema, to su uglavnom nevladine organizacije ili crkvene ili druge organizacije građana koji se time bave. Ovo je prvi politički pokret
koji je porodičnu politiku stavio na čelo svog programa i mislim da je to rešenje i za državu Srbiju. O tome ćemo i nešto kasnije tokom emisija, pošto naša televizijska kuća ipak još uvek ne prima nikakav ekstra profit od radiodifuzne agencije na ime Kič i Šund emisije. Još uvek živimo od reklama, pa ćemo napraviti jednu kratku reklamnu pauzu, a onda se brzo vraćamo slikom u studiju. Dnevnici Kraljevačke televizije 16:55, 18:55, 21:55. Pređeni put, dostignuti stepen razvoja i stečeno iskustvo garancija su sigurnog i kvalitetnog grejanja. Zajednički je interes da sa građanima izgradimo partnerski odnos i postignemo najbolje moguće. Vaša Toplana Kraljevo. Nekada su se stvari nosile da bi nas sećale na onog koji ih je pravio, a onda su stvari postale važnije od ljudi. Nekad je reč bila dovoljna, danas su bitni pečati. Neće nas baš za sve prevariti, nešto je ipak sačuvano. Jagodinsko. Dnevnici Kraljevačke televizije 16:55, 18:55, 21:55. Šta nam rade? Izdaju Kosovo i Metohiju i krše Ustav Srbije. Zadužuju nas 500 miliona evra mesečno. Daju nam da pijemo otrovano mleko. Seju i šire genetski modifikovano seme i hranu. Prodaju strancima naše poljoprivredno zemljište. Teraju građane u dužničko ropstvo. Dozvolili su bankama da nam deru kožu s leđa sa velikim kamatama. Trudnicama otimaju 35% od plate. Strane ambasade pitaju se o svemu u Srbiji. Evropska unija nas ucenjuje i komada nam otadžbinu. Lideri stranaka se sastaju sa mafijašima i uzimaju pare od tajkuna. Političari parazitiraju na narodnoj grbači. Šepure se na RTS-u u nezabeleženom medijskom mraku. SNS, SPS, URS, DS, LDP, svi su isti. Napravili su od Srbije banana državu. Ovako više ne može. Protest Dveri. Subota, 6. april u 1 popodne. Trg Republike u Beogradu. Dveri. Snaga naroda. Upravo smo videli jedan zanimljiv spot vašeg političkog pokreta, zapravo, da tako kažemo. A ja ću podsjetiti na ovom mjestu samo naše gledalce da će moći od ovog trenutka i da postavljaju pitanja na broj telefona 327-627 našim večerašnjim gostima. Evo, gospodine Vesoviću, vaš protest se zove Ovako više ne može. Pa zbog čega zapravo po vašem mišljenju ovako više ne može? Zbog svega ovoga što je Boško ispričao i što sam ja ispričao i što smo u toliko rečenica dokumentovali, jasno je da ovako više ne može. Naši sugrađani su ovih dana verovatno u svojim poštanskim sanducima pronašli jedan list na kome se nalazi jedna interesantna uplatnica na sumu od 5.680 eura, koliko je prećutani od strane vlasti dug po glavi stanovnika Republike Srbije, prećutani dug koji su napravili oni koji se bave likvidacijom Srbije. Likvidacija je u procesu i ona je podjednako i ekonomska, i zdravstvena, i porodična, i moralna, i državna likvidacija. Pošto svi ti aspekti likvidacije su uveliko odmakli, pošto je, ja neću obrazlagati svaki od ovih vidova likvidacije, proces poprilično odmakao, mi iz Pokreta srpskih Dveri odlučili smo da kažemo da ovako više ne može. Ovako više ne može jer u Srbiji ima onih koji misle svojom glavom. U Srbiji ima onih koji znaju da je za nekoliko meseci vlasti nove vlade Srbija zadužena sa nove 4 milijarde eura. Ima onih koji mogu samo od besa da se nasmeju izjavi čuvenog ekonomskog maga ove zemlje koji preživljava sve vlade sa 3% svojih glasača, gospodina Dinkića, koji danas na televiziji reče da je potpisao ugovor vredan 400 ili 800 miliona eura, kaže, i mi smo, kaže, dobili taj novac, samo ne reče šta smo za to dali. Ima onih koji će da kažu da ovako više ne može, ima onih koji će da pokušaju da ljude koji su isto misleći, o tome će Boško moći mnogo više da kaže nego ja, organizuju i da se naprave prve antivladine, organizovane, mirne, porodične demonstracije svih onih koji ne mogu da misle,
na način na koji se traži da misle i koji gledaju da kada se pravi nasilno granica na srpskom delu teritorije sa Kosovom i Metohijom, što će oni nazvati raznim administrativnim prelazima, da se tog dana hapsi Mišković, a kada nam predsjednik Skupštine daje danas izjavu da je situacija kritična, kada prvi premijer kaže da čeka nas 10 dana pakla i u to vreme kreće Veliki brat i Farma, nama je sve jasno i mi znamo da ovako više ne može. Da čujemo i šta građani Kraljeva kažu. Idemo na prvo uključenje večeras. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, ali nas čujete? Ne, slabo. Mi vas čujemo, samo se predstavite i postavite pitanje. Rade, ne napadajte Sretina i Miluna, oni će, diplome su sad dobili, ne dirajte ljude, Sredić Kraljevo da ne postoji. Hvala, prijatno. Ovo je više bila konstatacija vezano za zapošljavanje o kojima sam pričala. Da, ja sam na zadnjoj sednici rekao da mi sada imamo u Srbiji trend pojave diploma i sada ljudi mnogi imaju diplome, ali imaju problem što nemaju školske drugove. Oni ne znaju gde su, s kim su i kad su išli u školu. Ja ne znam da li je ova informacija tačna, ali nažalost postaje taj jedan vrlo čudni trend. Da ne zaboravim, pa će Boško posle opet pričati, mi ćemo ispred pokreta i Povereništva srpskih Dveri u Kraljevu organizovati prevoz za Beograd, odlazak na prve, organizovane antivladine porodične demonstracije i svi zainteresovani sugrađani mogu da se jave u Povereništvo naše u Obilićevoj ulici da dobiju informacije o tome. Verovatno ćemo možda još jednu konferenciju za štampu imati pre svega toga, ali kažem, da ne bi trošio vreme na takve konstatacije, mnogo je bolje da Boško... Ali pre toga da čujemo još jednog gledalca. Dobroveče, izvolite. Opet imamo problem, ili nas čujete? Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, predstavite se i postavite pitanje. Ljubinko, htio bih da pozdravim ovog gospodina i da ga pitam, znaš, sve je to tačno, sam lepo dijagnostikuju neke stvari. Ali čini se da imaju opremu da naprave mašinu na kojoj su diagnostikovali kvarove. Drugo, zašto se ne bave sad ovim stvarnim problemima koji svakodnevno nas ubiše iz Beograda? Ovo za Prištinu i za Brisel. To je sad nešto najaktuelno, a mi pričamo o zapošljavanju. Eto, to me zanima. Dajte mi komentar u vezi toga. Umesto sad pominjete Bugarsku, podignite narod, dajte. Ajde vidimo šta se to dešava. Šta će nam to 3. aprila prirediti gospoda? Pa postavimo da pričamo o tim zapošljavanjem. Hvala na uključenju. Pa dobro, prioriteti su za svakog građana različiti. Ne, sve se uklapa, nismo samo stigli do teme kako je uopšte došlo do naše kampanje, ovako više ne može. Oni koji prate sajt dverisrpske.com, a to je jedna sada već dnevna novina od preko 10.000 poseta dnevno, koju vam zaista svima preporučujem, u toku su da mi nedeljama već smo u toj velikoj kampanji ovako više ne može i prvi razlog za nju jeste upravo ovo što se dešava po pitanju Kosova i Metohije. Dozvolite da to ovako iskaže. Pre svega, nova vlada Srbije nema opoziciju. Moramo svi da konstatujemo da DS i LDP nisu opozicija ovoj vladi, oni su apsolutno saglasni po pitanju predaje Kosova i Metohije. DS i LDP su inače u raspadanju i nemaju više politiku zato što im je SNS uzela politiku i SNS sad realizuje politiku DS-a i LDP. Dakle, SNS je izneverila izbornu volju građana, SNS je obećala da će poništiti pregovore Borka Stefanovića ranije dogovorene u Briselu, ona ih je ispunila, podigla na nivo premijera i predsjednika i dala granicu, dala carinu i sada praktično predaje Srbe preostale na Kosovu nezavisnom Kosovu i samo se, evo ono što je neverovatno, oni se sada, koliko vidimo, bore za te Srbe kao da su oni u dijaspori, kao da oni žive u nekoj drugoj državi pa se bore za pravo te srpske zajednice. Molim vas, ja želim da to naglasim i ovom gospodinu i svima koji žele da čuju ono što Dveri misle. Nikada u istoriji Srbije nijedan političar, nijedan državnik, nijedan Srbin, nijedan patriota, nijedan intelektualac nije izgovorio ono što su izgovorili posljednjih nedelja političari na vlasti, da Kosovo nije naš. Pazite, mi se danas nalazimo u veleobrtu, u lobotomiji, u slomu istorijskog mozga ovoga naroda. Znači, prvi put Ivica Dačić izgovara da Kosovo nije naše, da je laž da je bilo naše, da je laž unesena u Ustav,
Nikolić takođe menja ustav i kaže nadam se da će građani razumeti pa će mi odobriti ovo što sada radim i priznajem nezavisnu državu Kosovo. Molim vas, pa znači to je toliko, oni su izveli puč. Znači oni rade suprotno od izborne volje građana Srbije, izveli su državni puč, državni udar, znači odbacili su Ustav Srbije, koji jasno kaže koje je mesto Kosova u Ustavu Srbije, sprečavaju Ustavni sud da se izjasni po pitanju njihovih pregovora u Briselu, sa DS-om i LDP-om praktično su napravili koaliciju koju svi vidimo po pitanju predaje Kosova i Metohije. Ja kažem, nije problem, ali morate to da kandidujete na vanrednim izborima. Znači, gospodo, niste kandidovali ovu kosovsku politiku na đurđevdanskim izborima. Raspišite vanredne izbore, izađite svi zajedno u koalicije, SNS, URS, SPS, DS, LDP, Tači. I neka to bude vaša udružena koalicija. I kandidujte nezavisno Kosovo. Pa da vidimo šta će građani Srbije da kažu. Ne možete to sada sprovoditi što je protiv Ustava države Srbije i što je protiv izborne volje građana Srbije. Prevarili ste inače građane na izborima. SNS je pre izbora govorio da je Mlađan Dinkić kriminalac, da treba završiti u zatvoru. Oblačili su mu lično Vučić robijaško odelo u Skupštini. Danas Mlađan Dinkić nije u zatvoru. Mlađan Dinkić je u vladi sa Srpskom naprednom strankom. Iako nije morao i mogli su tu vladu da naprave bez Mlađana Dinkića. Dakle, o čemu se radi? Da li smo mi svi ovde ludi? Da li ovde demokratija više ima smisla? Zašto mi uopšte izlazimo na izbore na koje nas pokradu? Da li mi treba, znači, na ulici da razgovaramo? Ja nisam za to. I mislim da to ne može donese dobro narodu. Ali mi očito smo poniženi. Poniženi smo odlukama Haškog tribunala. Poniženi smo ucenama iz Europske unije. Poniženi smo oduzimanjem Kosova. Poniženi smo prodajom poljoprivrednog zemljišta strancima, što je isto tako antiustavna delatnost. Poniženi smo novim zaduženjem od 4 milijarde. Poniženi smo uvozom genetski modifikovane hrane i semena. Poniženi smo na sve načine kao građani, kao Srbi u ovoj državi. Poniženi smo uvođenjem bosanskog jezika u Rašku oblast. Pa molim vas, bosanski jezik ne postoji. Nikada nije postojao, nikada neće postojati. Lingvistički, svi lingvisti sveta ne poznaju bosanski jezik, to je srpski jezik. Ova vlast uvodi bosanski jezik u sve škole u Raškoj oblasti. Pa čekajte, kako to protumačiti izuzev izdajom osnovnih nacionalnih državnih interesa u oblasti nacionalne jezičke politike. Dakle, toliko je razloga zašto smo mi uzviknuli ovako više ne može. I sada dolazimo do tog konkretnog trenutka 2. aprila kada je ova takozvana runda, ali molim vas, kakva ova runda? Znači, oni sad nas pripremaju da mi prihvatimo ovo što je već urađeno kao antiustavno, kao normalno. Pa čekajte, nije normalna granica koju ste postavili, nije normalna carina koju ste dali državi Kosovo. Čim ste dali carinu, vi priznajete državu Kosovo. Carina je element državnosti. Sada vi pregovarate o zajednici srpskih opština. Gde? U nezavisnom Kosovu ili u sastavu Srbije. Da li ćete potom potpisati dobrosusedske odnose? Da li ćete dati stolicu Kosovu u Ujedinjenim nacijama? Znači, šta je kraj tih ucenjivanja iz Evropske unije? Da li ćete kada to sve završite, da biste ušli u tu famoznu Evropsku uniju koja se raspada na naše oči, koji neće biti dok mi uđemo, kako oni kažu, 10-15 godina? Da li ćete onda dati i Rašku oblast? Pa ćete dati i Preševo i Bujanovac? Pa ćete dati i Vojvodinu? Pa ćete da organizujete gej paradu u svakom gradu u Srbiji? Pa ćete... Gde je kraj ucenama iz Evropske unije? Što se tiče Dveri, stvar je jednostavna. Evropska unija je mrtav projekat, Evropska unija je prošlost, Evropska unija je šteta za Srbiju. Mi treba da ostanemo van Evropske unije, mi treba da prekinemo pregovore sa takozvanom prištinskim režimom u Briselu, da ih vratimo u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tamo imamo saveznike u Rusiji i u Kini. Ne može da prođe ništa što je na štetu srpskog naroda, države Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji, kao što do sada nije moglo prođe. Znači, nas su propastili ovi iz bivšeg žutog preduzeća, koji su zapravo izmestili pregovore iz Saveta bezbednosti i dali ih Briselu. U Briselu mi nemamo prijatelje. Brisel je na strani onoj drugoj. I tek ovih dana Ivica Dačić priča kako mi nemamo saveznike. Pa čekaj, čoveče, ti ideš u Brisel. Ti si se kleo da ti je Catherine Ashton prijatelj. Ti si se grlio sa svima njima. Ti kažeš Evropska unija ti je prijatelj. Ti hrliš u tu Evropsku uniju koja te bombardovala i 95. i 99. bombama sa osiromašenim uranijumom. I ti si sada, kada si doteran u zid, kad si sam sebe ponizio kao pregovarača, kad si rekao sve dajem i sve može, sada setio da nemaš saveznika. Pa ko te je sprečavao da tražiš da Rusija bude deo tih pregovora? Kao što je ranije bilo. Dakle, toliko je pitanja koji nas ponižavaju zdrav razum. I mi smo rekli jednostavno, nema više čekanja, moramo na ulicu. 6. april, Beograd, protiv banana vlade Srbije, znači idemo direktno, suprotstavljamo se i to je početak jedne velike bune protiv ove banana vlade Srbije i formiranje jednog širokog opozicionog fronta i nove opozicije koje trenutno nema.
Podržali su nas Milja Avramov, Milo Alečković, Kosta Čavoški, Udruženje Ćirilica, Srpski liberalni savet, niz poznatih i ozbiljnih ljudi, udružene su patriotske organizacije oko svega toga, projekat Nika granica, svi zajedno jednostavno idemo da zaustavimo ovo što se dešava po pitanju Kosova i Metohije. I da kažem odmah, ako im slučajno padne na pamet da drugog potpišu bilo šta, mi ćemo kada dođemo na vlast sve to poništiti, a svi oni će odgovarati krivično pravno za kršenje Ustava Srbije i za veleizdaju. Dakle, ne može se kršiti Ustav i ne može se predavati Kosovo i Metohija, to nije uradio ni jedan Srbin u istoriji. Ja se izvinjavam gledaocu koji već duže vreme čeka na telefonskoj liniji, ali eto, odgovorili smo na jedno veoma važno pitanje u Srbiji u ovom trenutku. Dobroveče, izvolite i predstavite se. Dobroveče, ili se čujemo? Mislim da nemamo ovo uključenje, ali telefon zvoni, pa vjerojatno će se uskoro uključiti još neko. Dakle, rekli ste ko vas je sve podržao. Šta zapravo očekujete od samog protesta? Očekujemo pre svega da građani Srbije pokažu da shvataju šta se dešava. Jer ja sam duboko uveren da u ovom trenutku građani Srbije nisu svesni. Zbunjeni su, sluđeni svaki dan suprotnim izjavama, ponašanjem Srpske napredne stranke koja je jedno obećavala pre izbora, a sad radi drugo. Prosto ne mogu da veruju, pa čekajte, zar to sad Ivica Dačić koji je govorio čvrsto, jasno, odlučno, pa pregovara sa, pa onda Tomislav Nikolić, pa Aleksandar Vučić, pa nekakva hapšenja koja zamazuju oči narodu. Narod prosto ne može da veruje da su otišli žuti, a došli još žući. I to ono što su Dveri govorili pre izbora. Nemojte da nam se desi, kao što onaj srpski seljak govorio, daj Bože da ovi odu, a da ovi ne dođu. I to je politika Dveri. I videli smo da nam se upravo to desilo. Srušili smo Tadića, u čemu Dveri igraju najveću ulogu, jer otkrivanjem izborne krađe i gubitkom izbora u Beogradu, da je Tadić izgubio Tomislava Nikolića, iako je Đilas 3 puta bio jači na izborima u Beogradu od ostalih, znači Dveri su otkrićem izborne krađe i protestima one 2 nedelje srušile Tadića. Ali sada imate situaciju da imate Tadića umesto Tadića. Da se nastavlja Tadićeva politika. I mi moramo dalje da rušimo onoga ko nastavlja Tadićevu politiku. Jer je osnovno obećanje Srpske napredne stranke bilo diskontinuitet sa Tadićevom politikom. Po pitanju Kosova i po svim drugim pitanjima. Zato je trenutak da se shvati šta se dešava. Dešava se predaja Kosova i Metohije. Podržavanje stvaranja nezavisne države tamo. Prodaja našeg poljoprivrednog zemljišta. Uvođenje genetski modifikovane hrane. Zaduživanje za 4 milijarde. Uvođenje bosanskog jezika u Rašku oblast. Molim vas, to je sve za 6 meseci vlade. Koliko mi još da čekamo da se pokaže ta vlada? Nema više čekanja, moramo na ulice 6. april, jedan svenarodni protest, jedna porodične demonstracije protiv vlade Srbije, pozvane su sve patriote, svi oni koji sebe vide kao opoziciju u ovome trenutku, u ovom katastrofalnom režimu Dačića, Dinkića i Vučića. Da čujemo narednog gledalca. Dobroveče, izvolite. Opet imamo problem sa telefonskom linijom. Gospodine Vesoviću, rekli ste, dakle, bit će organizovan prevoz iz Kraljeva. Mi ćemo se potruditi, znači, kolike su naše moći da sve zainteresovane sugrađane prevezemo na naš veliki prvi antivladin porodični skup. A dok sam slušao šta Boško govori, zaista mi je teško kao čoveku koji nema rezervnu zemlju. Znate, pre nekih 100-ak godina, kada su u ovoj zemlji postavljani ultimatumi od ozbiljne carevine, kao što je bila Austro-Ugarska, srpski narod je rekao ne. Danas se pojavi neka delegacija Bundestaga i da neku listu od 7 nekih zahteva. Znate, koliko je to poražavajuće po onog ko u sebi nosi srpski gen, po onog ko nema rezervnu i ko voli ovu zemlju. Daju vam neke uslove i sada mi tražimo šta? Datum. Molim vas, šta znači datum? Ajmo da uključimo mozak. Koliko godina Turska ima datum? Šta znači datum? Znate, dobit ćete datum, ali mora da se uspostavi taj bliži odnos sa vlastima u Prištini. I sada kada naša aktuelna vlast ne zna šta će, znate koga zove u pomoć? Da prisustvuju Guido Westerwelle, ministar inostranih poslova Nemačke i ministar inostranih poslova Engleske. Dakle, naši osvedočeni istorijski prijatelji. I simbolika je u 6. aprilu. 6. aprila je Nemačka i Treći rajh bombardovala srpski narod i ubijala nas bombama. 6. aprila sada novi evropski rajh hoće da Srbiju ubije za sva vremena.
Ne mogu nam neke stvari istorijski oprostiti, ali mi ne možemo oprostiti sebi i svojoj deci ostaviti ništa u zalog ako ne dignemo glas i ako kažemo ovako više ne može. Jer zaista ne može. Ne radi se ovdje o pojedincima, ne radi se o tome kako će biti u Kraljevu ili u Čačku, radi se o tome da li će biti Srbije. Ja sam imao priliku da na Sretenje idem na Kosovo i Metohiju, gde je Pokret srpskih Dveri imao sastanak rukovodstva. Ja sam imao tada prvi put priliku da vidim to što oni nazivaju administrativnom granicom. A imao sam priliku da prođem kroz mnoge zemlje sveta. Ovo što se zove administrativnom prelazom ili kako ga oni nazivaju, to je gore nego granica u ma kom drugom delu sveta. E sada, ako nekome treba da kažemo da ovaj zid nije crven, koji se nalazi sa moje, znači desne strane, i da iza vas ne stoji plavi zid, i da taj neko to veruje, ja ne mogu to da verujem. Ja ne mogu da dozvolim da mi neko menja svest, da mi neko radi, znači, to je jedno silovanje na zdravim razumom. I znate, pazite kako su to sinhronizovane priče. 15 dana pakla, pa onda se malo zahladi, ali bit će još jedni pregovori. A onda izlazi predsjednik Skupštine, ovo je gore nego Rambuje. Pa onda kažu, znate, asocijacija Rambuje je bombardovanje. Ne može da bude bombardovanja. Mi moramo da znamo da je geopolitička situacija promenjena. Nije Rusija više na kolenima. I mi ne možemo da tražimo pomoć u pregovorima od ambasadora Nemačke i ambasadora Engleske, nego od onih koji nam istorijski, kulturno, po veri, po rasi, po tradiciji mogu pružiti pomoć i koji hoće da nam pruže pomoć. Pogledajte izjavu pre neki dan njegove ekscelencije ambasadora Ruske federacije u Srbiji, koji jasno kaže, pa mi nismo tu, pa nas niko nije zvao. Ali mi, kaže, volimo srpski narod. I dan posle toga mi opet zovemo Gvida Vestervelaja, ja samo ne znam da li će i ovaj put doći sa svojim prijateljem na sastanak ili neće. Bračni drug. Da, bračni drug, oni su to već usvojili. U svakom slučaju, mi potrošili smo prvih sat vremena emisije, pa gospodine Obradoviću, evo na kraju, recite, nismo stigli to da prokomentarišemo, ali svi najavljuju nove izbore u Srbiji negde u septembru mesecu otprilike, pa mislite li da će biti tih izbora i šta očekujete od njih? Da li su veri spremne? Izbori su odavno morali biti raspisani i to onoga trenutka kada je utvrđeno da se postojeći premijer sastajao sa šefovima mafije. U svim drugim državama na svetu tog trenutka bi premijer podneo ostavku, čitava vlada bi pala i bili bi raspisani vanredni izbori. Jer je to bruka i sramota. To je nedopustiva stvar. Mi do dana današnjeg ne znamo o čemu je on razgovarao sa šefovima mafije. Niko dalje ne ispituje slučaj premijer i ministar policije u saradnji sa šefovima mafije. Ne samo on, nego čitavo rukovodstvo SPS-a, jedan njegov zamenik, drugi njegov šef kabineta, treći, pa diskoteka u sedištu SPS-a koja pripada mafiji. Mi ne znamo, dakle, SPS se pretvorio jedan mafijaški kancer u jednom trenutku. I onda je sve utihnulo. Zašto? Zato što Ivica Dačić sada je jedan idealno ucenjen čovek koji će uraditi sve za predaju Kosova i Metohije i uradit će sve za Aleksandra Vučića ili Srpsku naprednu stranku. Ali vanredni izbori nesumnjivo dolaze, ovo stanje je neodrživo, ovako više ne može, kao što kaže naša kampanja. Pritisak ide na protestu 6. aprila u Beogradu i to je početak stvaranja jedne nove opozicije koju Dveri predvode. Ja sam duboko uveren da posle 10 meseci posle izbora građani Srbije su videli da su Dveri jedina autentično nova priča na političkoj sceni Srbije, da imamo program, da imamo ljude, da imamo potencijal i da smo ostali principijalni posle izbora i nismo izneverili nijedno svoje predizborno obećanje. I za kraj bih možda ispričao, ako smo na samom kraju emisije, i jednu važnu anegdotu. Gospodin Vesović je pomenuo Rusiju i red je da kažem ono što je naše iskustvo i što je neka nada za sve one koji su u ovom trenutku možda obeshrabreni kada vide kako ovaj režim predaje Kosovo, ali nije to tako. Srbi su mnogo puta u istoriji bili i u težim situacijama pa su uspeli da se izbore. Preživećemo mi i Dačića i Dinkića i Vučića i njihove pokušaje predave Kosova. Mnogo jači i veći od njih su se lomili zube na tom tvrdom orahu Kosova, pa će ih i oni polomiti i u tom smislu ja duboko verujem da će Kosovo i da će srpski narod i Srbija pobediti.
A nadu nam daje i ova anegdota koju ću vam ispričati. Naime, na leto prošle godine u okviru jednog velikog sveruskog omladinskog obrazovnog foruma koji se održava u oblasti Moskve na jednom ostrvu Seliger, predstavnik pokreta Dveri, član našeg rukovodstva Ivan Kostić, imao je priliku da se susretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tom prilikom mu je predao srpsku zastavu na poklon, predao mu je program pokreta Dveri i imao je mogućnost da mu postavi jedno pitanje koje je za nas najvažnije i koje je otprilike glasilo: kako vi, gospodine Vladimire Vladimiroviću Putin, vidite dalji razvoj odnosa između Srbije i Rusije i da li vidite našu zajedničku budućnost? Na što je Putin odgovorio uz veliku prećutanost u našim medijima da on zapravo izuzetno ceni srpski narod, da je srpski narod narod jedne bogate duhovnosti i istorije, jedne komplikovane i teške sudbine, ali da on budućnost srpskog i ruskog naroda vidi kao zajedničku. Dakle, ruski predsjednik Vladimir Putin na direktno pitanje Dveri u avgustu prošle godine rekao je da budućnost srpskog i ruskog naroda vidi kao zajedničku i to nama daje nadu da ovaj pad, dakle, ovih pregovora u Briselu, da odsustvo bilo kakvog datuma i daljeg puta u Europsku uniju su jedine dobre vesti za Srbiju, da tog trenutka se mi okrećemo na druge strane sveta, tražimo geopolitičke alternative, poboljšavamo saradnju sa Rusijom koja je i vojna, i politička, i ekonomska, i privredna, naravno i kulturna i duhovna, i da tog trenutka srpski narod kreće da se okreće sebi i svojim vekovnim saveznicima. Nema saveznika u Briselu, u Berlinu, u Vašingtonu i u Londonu. I ako to misli ovaj režim, onda on greši kao što su grešili svi postojeći režimi. Vreme je da shvatimo ko su nam saveznici, a ko su nam neprijatelji, ko nam oduzima Kosovo i Metohiju, a ko nam čuva Kosovo i Metohiju i da sa tim raščistimo. I pokret Dveri tu više nema nikakvih dilema, a mislim i da građani Srbije su načisto sa ovom dilemom. Hvala što ste bili gosti Kragujevačke televizije. Hvala vam. I vama što ste nas pozvali. Poštovani sugrađani, čuli ste šta o aktuelnim temama misle predstavnici pokreta Dveri. Hvala i vama što ste bili uz naš program. Do narednog petka u isto vreme. Prijatno i doviđenja. Šta nam rade? Izdaju Kosovo i Metohiju i krše Ustav Srbije. Zadužuju nas 500 miliona evra mesečno. Daju nam da pijemo otrovano mleko. Seju i šire genetski modifikovano seme i hranu. Prodaju strancima naše poljoprivredno zemljište. Teraju građane u dužničko ropstvo. Dozvolili su bankama da nam deru kožu s leđa sa velikim kamatama. Trudnicama otimaju 35% od plate. Strane ambasade pitaju se o svemu u Srbiji. Evropska unija nas ucenjuje i komada nam otadžbinu. Lideri stranaka se sastaju sa mafijašima i uzimaju pare od tajkuna. Političari parazitiraju na narodnoj grbači. Šepure se na RTS-u u nezabeleženom medijskom mraku. SNS, SPS, URS, DS, LDP, svi su isti. Napravili su od Srbije banana državu. Ovako više ne može. Protest Dveri. Subota, 6. april u 1 popodne. Trg Republike u Beogradu. Dveri. Snaga naroda.